Do, 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 do. Do, 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 do. Ta, ta, ti, ti. Izo so vayingiseri wa Lona FM loko zitwa ni yimbelela kutani suku byela kahle xikan'we ko ni le Masingita Mall studio 1 aka Munghana Lona FM makomba ndlela akwamkela vayingiseri wa mehe kwalonga yingisela uriko nhlekani leyo nakona ku Afrika Wa Vulavula muhumelerisi ncindani Eric Mabasa efamba swinga kufika eka hafu kupela wara ya n'we nhlekani leyo nakupfumela ku ri kwala Munghana yingisela miriko la Gauteng Mpumalanga no eLimpopo na uyikuma ku audio streaming ya Munghana Lona FM.co.za ntaba ko itafamba kahle mina na wena nhlekani leyo hi ri nakupfumela ku ri swilo hinkwaswo swi ta famba ku ya hi laha swi nga lunghisiwa hakona hi ndlela yoyoleyo kasi ke dokodela Nandipha makutumana u aleriwe bail hi ta twa ku a va swi vonise ku yini i aleriwa hi lenge yini va ta va ri kona advocate Ntsako Baloyi bula na vona nhlekani lowu kasi ke hi ta tlhela hi bula na Professor Themba Sono va hi byela katsongo hi vutomi bya Prince Mangosuthu Buthelezi hitaba ka hitwa ku xana swi nga va leswiwani swi ka swi vula yini ngopfu loko hi languta ka timhaka ta vutomi bya vona un'wana wa lava vangeri va hoxe xandla ka timhaka ta xifaniso xa timhaka ta tipolitiki ta Afrika-Dzonga u hundze misaveni mugqivela walowu a ri na malembe ya 95 se hitaba ka hi languta sweswo leswo nhlekani lowu vayingiseri wa Munghana Lona FM hambi swi ri tani timhaka ti tele eka nhlekani lowu ti tele timhaka a ti heleli kwala ka ku va dokodela Nandipha makutumana va tsandzeka ku kume bail kambe ke ti hundela ta ya mahlweni ti fika na laha kumbexani na wehe kumbexani a ta tsakela ku twa ngongolo wa wena eka tona hi mhaka ya ku va timhaka totoleto ti tele hi ndlela yeleyo yin'wana mhaka leyi nga kona i ku va economic freedom fighters eLimpopo va vilerisiwa hi timhaka ta ku na mukhanselara wun'wana a ward 22 amakhado municipality a nga hetelela a teka vukorhokeri kumbe vatirhi lava va fanele va tirha eka xiyenge lexa xa extended public works program EPWP a hetelela a teka lava va nga swirho swa vandla ra African National Congress va ngeri sweswo a swi va hundzisi kahle kasi yin'wana mhaka yi nga kona vayingiseri wa Munghana Lona FM timhaka ta va Young Communist League South Africa Eastern Cape va vilerisiwa hi timhaka ta xiringaneto lexi nga ringetiwa hi mfumo wa le xikarhi ka ndzawulo liya ya timhaka ta swa timali lava ngeri a swi ta va swi ri kahle ku hungutiwa ku tirhisiwa ka swa timali hikokwalaho ka ku va ndzawulo liya yi kha yi kombisa ntshikelelo wa swa timali lowu nga kona eka tiko reru ra Afrika-Dzonga hi ndlela lava ngeri sweswo swi ta va eka xungeto eka timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri eka xifundza xa Eastern Cape na timhaka ta van'wamabindzu lava va sungulaka hi ndlela yoyoleyo timhaka leti ta ku hungutiwa tindzawulo i khale swi ka swi vulavuriwa mfumo wa hina wu tala ku swi vula loko tibuku ti nga ri ku balanseni kahle kumbe loko va ri chonini hiko leswiya swa ku tindzawulo tin'wana ti hlanganisiwa yini swi vulavuriwi na loko ku nghena President Cyril Ramaphosa a ka ku ringanyetiwa kumbexani va nga ku loko va tivisa cabinet ya vona leyi nga teka nkarhi ku va va yi tivisa va nga hetela va tivisa ku katsiwe tin'wana ta tindzawulo kambe swi va ta se i hungu leri ri na rura vulavuriwaka va nge i ra khale swinene hi ndlela yeleyo kambe ke yimani sungula laha vayingiseri wa mehe timhaka hi nga se twa to tala ku na mintolovelo yin'wana ni nge le ku yi voneni ngopfungopfu ka tinqambi ta karikwerhu a ni tivi kumbexana no nghena swilo swa n'wina swi nga ni laveki kambe minkarhi ya ku tala loko ku tshika ku hundze nqambi loko ni tshika ni va na nkateko na swi kota ku ya ni ya seketela ni yile loko yi veka mubiwa nkatara ya bazi ya xiyimo xa le henhla Sira Thomas Matonzi ni yile loko yi ya veka tatana Exin Maluleke hi ndlela le na vula tani ri mimoya ya vona yi hetlele yi kurula kambe leswi ni nga swi lemuka i ku a mi yin'we na tinqambi ka minkosi ya tinqambi kulobye tolo kunene a ku vekiwa Tirani Mabasa onge timoya wa yena tati wu nga ya mahlweni wa etlela hi kurula kambe seketelo lowu ni hleketela ku ni ta wu vona kusuka ka n'weti nqambi a ni wu vonangi a ni tivi ku kumbexani mi yo kumeka mi yo jumeka kumbe ku endleka yini kumbexani hi fanele hi kuma siku hi tshama hansi hi vulavula ku rixaka leri ra hina leri leswi hi nga swi tolovela ngopfu hi hehliwaka ngopfu hi swona ve ri hina swicele hi tshama hi kha hi khovolelana hi tshama hi kha hi chingelana kambe loko swi ta ka timhaka ta ku hi seketelana a hi seketelana nala wa rixaka leri ve ri hina vinyi se kumbexani hi ta kuma nkarhi siku rin'wana hi bula hi yona hi ndlela yeleyo hi kota ku vona ku kumbexani ra mintlhanu reri lava va tsakelaka ku va hi bula hi yona va ta kunene hi ta bula hi languta kahle kahle hi ta pfunana njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo hi ta akana njhani tanihi rixaka hi kota ku humelela hi ya mahlweni swi tsandza kwihi ku seketelana va ka hina kambe swi ri tani mani ni pfumeleli ni sungula ni hundza hi laha loko se ni vuya loko swi famba ku ya hi laha hi nga twanana kona ni bula na advocate Ntsako Baloyi hi twa ku dokodela Nandipha makutumana va tsandzike bail hi mhaka yini kambe sweswo hinkwaswo vayingiseri wa mehe a ndzhaku ka loko ni ta va ni hundza hi laha
hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika Wa Vulavula. eka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku tisela nongona ku Afrika Wa Vulavula kusuka la Ben Sto hleka lowu na pfumela ku ri nawu hi u ta va u hi lombe ndleve kwala u nga hi lomba ndleve ri kona beri ku languteriwe mpimo wa wena hi wena henhla swinene wa ku hisa la hi nga kona kolomo ya ka 40 wa degree leswi vula ku ta hisa ku tlula leswi miri wu hisaka swona hi 47 wa ti degree ndlela leyi a hi amukeleni advocate Ntsako Terence Baloyi kusuka ka Baloyi Attorneys eka Ntsako Baloyi Attorneys la Pitori la va hi pfuna ku twisisa ku a va vone yini vo hi ku va tshame va swi vula ku dokodela Nandipha makutumana va nge yi kumi bail hambi vo yi ringetelela njhani advocate Nhlekani botsedi xo tinelo vayingiseri. I timhaka ta ku tiva nawu kumbe i timhaka ta ku mi muprofita kumbe i timhaka ta ku mi xingoma ntanda kahle hikokwalaho ka yini dokodela Nandipha makutumana va nga kumangi bail Botsedi timhaka ta leyi sungula ya ku ri ya ku twisisa nawu a no va xiprofita ni xingoma tanda but yeah aba kumangi bail so swi nga swi hlamusela ku ri i share flight risk yi ta va sivela ku va kuma bail ene loko no yi tlhantlhanyana ku ri kota ku yi twisisa kahle ene hi swin'wana leswi na magistrate Dilange a nga swi tshikelela swinene i xila ya ku ri Magudumane i kumeka a ri Tanzania leswi kombisaka i tlele ti-border tinharhu a ri hava na passport kumbe passport ya yena loko yi chekiwa swi komeka ku ri a yi stempiwangi na ka border na yin'we from la South Africa hi xin'wana xikulukumba lexi nga kombisa ku ri munhu lowani i nge n'wi tshembi ku ri loko u n'wi nyika bail swi vula ku a nga ha swi kota kumbe a ta na matsengo yo fana lama a nga ma endla a nga ze a lava passport hi ku crossa border se swi fikelele ngopfu magistrate loyi a nga n'wi tsona bail namuntlha swin'wana swo fana na sweswo kuve swivangelo leswi va nga swi nyika swo ka swi nga ri na ntikelo swivangelo swo fana na ku ni siye vana swivangelo swa ku komba na ku mina kahle ni yo sindzisiwa ku ze ni tikuma ni endle swilo leswi ni nga swi endla a swi vanga ntikelo bothete hi mhaka ku ri swi kona leswi swi nga humelela before ku fikela kumbe ku nga se fika nkarhi lowu wa ku Mangudumane a tsutsuma la tikweni sweswo ni kombisa ku ri loko magistrate a kha a nyika xiboho i kombiseni ku ri i lo sindzisiwa I think sweswo magistrate i ta swi tshikela court hi mhaka a nga na vumbhoni byo hetiseka ku a nga swi teka a yima hi swona ku ri a n'wi nyika bail i lo languta leswo tala loko hi ta ka timhaka ta vana bothete i te lexi karhataka laha i ku ri loko va ya khoma va ri Tanzania a swi twisiseki na namuntlha na sweswi a swi tiveki ku ri a va kongome kwihi sweswo swi endla ku ri swi tika swinene ku ri loko a ze a famba a fika Tanzania a siye na vana lava nga va siya na papa wa vona swi kombisa kahle ku ri a nga vileli ngopfu hi vona ene na business ya yena swi kombisa kahle ku i siyini a nga ri busy hi yona kumbe a nga tibyeli ku ri yi ta n'wi nyiketa mali yo nyawula ku ringana ka leyi a nga busy hi yona kumbe ka leswi a nga swi tsutsumeni se hinkwaswo sweswo magistrate i swi langutisini laha a nga fa a vona xiboho xa ku ri interest of justice kumbe leswi vulaku interest of justice loko a swi compare na xiyimo xa Mangudumane a swi na weyiti swa Mangudumane a henhla ka leswi swin'wana se vumbhoni byo hetiseka byo ringanela a byi vangi kona leswi nga kombisa ku ri nawu wu pfumela ku ri Mangudumane a nyikiwa bail loko katsakanya hinkwaswo sweswiya swi nga yisiwa kwale ka court botseti minkarhi ya ku tala loko mi kha mi vulavula tanihi vahleri tanihi vativi va nawu advocate ku na leswiya swa ku mi kuma ku loko ku nyikiwa xiboho xa muxaka lowu xi tlha xi pfula vangwa rin'wana ra ku hikokwalaho ka ku va magistrate va vulavule hi leswi swi hetelela swi endla leswaku ku va na vangwa ra kahle lara ku nga hetelela ku ndliwa appeal xiyimo xi njhani loko mi yingisele judgment liya a ku na lava nga mi swi vitana yini i overreach va nga nghenelela ngopfu laha swi nga hetelela swi tirhisiwa tani hi ndlela leyi lava va yimelelaka dokodela va nga tirhisaka ku se swi vula ku se hi kume vangwa ra kahle lara ku kumbexana hi nga hetelela hi tikuma hi yandla appeal xiyimo lexiwani a xi tika swinene loko wo lava ku langutisa vangwa kumbe ka xivutiso lexi maka xi vutisaka ku ri swa ku sindzisiwa
loko o ta kahle a kombisa kahle ku loko a sindzisiwini sindzise ku yini hi nga languti ku ri hina van'wani hi na vuxokoxoko bya ku ri a nge lungi but loko o swi fambisa kahle hi ndlela ya kahle ku i lo sindzisiwa ivi a tlha kumbe a kota ku ri na yo Baxter a n'wi sapota kumbe ku huma swin'wana vumbhoni bya ku himpela i n'wi sindziseni fika kwihi ri nga va vangwa ra kahle ku ri mara sta karhata hi ku i ta va kha a dlayisa Baxter hala tlhelo rin'wana because sweswo swi ta lava vanhu a kombisa ku ri loko a hindza Bait Bridge kumbe ka border leyi nga yi tirhisa loko passport yi nga stempiwangi i ndlise ku yini so mara sweswo a nga swi humesanga ka nkarhi wa sweswiwani but ni vona ku ri vangwa rin'we leri a nga zamaka maqhinga aka rona leswin'wana swa ku i siyevana naso swi taka endzhaku loko a kombisa leswiya ku i lo sindzisiwa mhaka swa hlamarisa ku ri mhani wa vana a tsutsuma a siya vana sweswi a vuya a ku ri ni misa vana va mina swa kanakanisa so loko o ta kahle a confirma liya ka mbhowa luya a lwisa wona i va vuyisa swin'wana swa business ya hina vana swi nga jinga swi n'wi yisa somewhere but a ni swi voni ta swi endlisa ku yini swi tala kusuka swi nyawula but sweswi ku endleka yini hi vona sweswi ku endleka yini hi vona botsotsi va tlhelela khotsweni va ta tshama khotsweni ene hi twa leswaku investigation yi ta hela ka ha ri busy va hetisa ti-investigation hi tlhe hi twa leswaku court yi ta ya a high court so a hi languteli ku ri lembe leriwani ku ta va na xin'wana xa nhlonge xi nga humelelaka a hi languteni next year mara va ta va ha ri khotsweni loko va lava ku zama ku ya phila ya va nga ringeta but sweswi va ta tshamela kwale tsutsini botsotsi kasi bail yi nyikiwa va mani advocate botsotsi yi nyikiwa lava nawu pfumelaka leswi swi vulaka interest of justice lawani ka Magudumani a hi tirha hi schedule 5 schedule 5 i schedule yo olova ku kuma bail compared to leswi vulaka schedule 6 so schedule 5 vulavula hi interest of justice a langutisa ku ri nawu wa pfumela na ku ri loko n'wi nyika munhu bail a nge tsutsumi atikweni a nge tsutsumi ku tenga a nge onhi public peace or order or a nga na a ku na vumbhoni byo ringanela ku a nga khomita leswi hi swi vulaka schedule 1 offense schedule 1 offense botsotsi ku yiva swiwitsa vhekele kumbe ku endla swin'wana swo langutana leswiya se ku na swiyenge swa 4 leswi langutisiwaka ku ri loko hi leswi swi nga vulaka ti section 64 A to D leswi swi langutisiwaka ku ri interest of justice ya pfumela na loko prove xin'we xa kona kumbe munhu o prove xin'we xa kona ku ri i not munhu loko state xo prove xin'we xa swilo swa mune swi ta boha leswaku bail a nga yi kumi but loko state xo pfumela xo tsandzeka ku swi prove ku fika laha state xi kombisa ku ri a xi na vumbhoni byo khomeka kumbe byo nyawula ehenhla ka muhehliwa munhu yaloye wa fanela a nyikiwa bail so swikhateketani hinkwaswo swa langutisiwa kahle ku ri a kota ku kuma bail mi ta tsundzuka ka lava va 11 va nga khomiwa ka zona Magudumani na lava va nga kuma bail mhako a ku na vumbhoni byo ringanela ku ri va tshama andzeni ku ya hi ti-case ta vona ene leswi hi nga ku loko se ya tengiwa swi chances ti high ta ku loko case ya hela va nga voniwi nani so va lava va fanele ku va nyikiwa bail kutani ku va tshama andzeni advocate nemetweni kheseli swinene nkarhi wa n'wina ntsaka hi ku miri i ku tiva nawu a swi fambelani na xiporofiti kumbe ku va xingomantanda kumbe swin'wana swo yelana na sweswo hi swo swi ni tsakisaka sweswo ku hayi swi vula ku laha hi le ku tirhaneni na nawu naswona nawu ntsena kheseli advocate hi swona inkomo valava hi bula na vona i-advocate Ntsako Baloyi kusuka ka Ntsako Baloyi attorneys a Pitori hi bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka ta Mhani Nandipha dokodela Nandipha Magudumani xiviko xi komba sweswo ku ri a va kotangi ku humelela eka xikombelo xa vona xa ku va ta hetela va kuma bail leswi swi vulaka ku va tlhelela lomu ntshemba ku na n'we mina n'wangulo ka mhaka yoleyo le ka 0860 002543 mi nga tirhisana mathevula tprsabc.co.za eka Afrika Mungana i Twitter handle sweswo swi endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini hayi lowuwani hayi lowu ni nga rhumeriwa hi Jabulani Madala Mshwana a ni vuli wona lo n'wangulo ka mhaka leyi hi bulaka hi wona Jabulani Madala Mshwana u rhumele ka X a ku
kalanga ane ali ka hisa ni kombela vaka Mhani va ringeta ku mbala kahle phela va hi dlaya switwi ku mbala kahle hi loko munhu ambarisa kwihi kumbexani njhekanjhekisani wa siku rin'wana walowo kambe a hi ku tumingisela mene ku n'wangulo wu ri yini nako tin'wana timhaka leti mi nga va kumela na tona hi tihi n'wina mi ri koho ka review ya manifesto ya African National Congress tatana Mbalula va te yini swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku mitwa na le ka sweswo ma swi tsundzuka ku ri president wa tiko va ri a India ku va kha va vona hi timhaka letiya ta nhlengeletano leyi yi ri koho ya G20 se va nga ri yi ta hetelela yi va G21 andaka ri ku African Union yi amukeriwile ku va xirho xa G20 hi ndlela yaleyo ni ta bula na Professor Themba Sono hi bula na vona loko hi vuya mahungu ya misava hi twa ku va angula va ku yini na hi timhaka toleto hi ndlela yeleyo 0860 002543 tirhisana mathevula dp rsabc.co.za a hi hundzeni laha ta vuya yisa mahlweni ndaka lexi Afrika Wa Vulavula 29 timinete ntsena yi bele awara ya 12 un'we ntsena miyingiseri kota ku ya ka tlhongomaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we na makamoni Sandra Ntuli kusuka kwalaho eko se hi nga ta va hi kha hi ya mahlweni na Professor Themba Sono nhlekani nhlekani vutitari njhani hi pfukeni minjhani n'we hi pfukile mani la ku khomanyana le katsongo ya na Dr. Magudumani ya magistrate u tirha kahle ngopfu laha kahle ku ya hi leswi Magudumani a nga ndlise swona ka xikombelo xa yena xa beli u kombela beli mani lowu na vutlevanyana hi ku ndi yende yi vona laha ka loko va ri leswi for address ya yena loko submit address ya yena u va nyika address ya laha tivaka ku a nga ha tshami kona se swi vula ku u plane ku endleni ku loko va n'wi visita va nga n'wi kumi ma swi twisisa se mhaka ya passport a yi tirhi ka yena hi ku kote ku developa ti-country tinharhu without passport so swi ri passport ka yena a yi tirhi hi nge vulavuli passport ku passport ku yi hende over ma vona so a nga basanga kahle u nge kombeli bail u nga basanga ya va ri u na right ya ku revisiwa hi bail mara for yena a nga ti basisi ku sungula ni so wa hi chavisa ku a nga famba munhu loko a ze a va komba address ya wrong yes a yi ri ya yena mara a nga ha tshami kona ma swisisa ku a visitiwa a nga kumeki so a nga basanga kahle so jaji laya u yi khome kahle ngopfu va ta mana va aphila hi ta yi twa mahlweni mara for sweswi magistrate lowu tirha kahle ngopfu ni tsakisa hi ku swi nga antswa a ya aphila mi ta swi twa mahlweni hi ku van'wani vativi va nawu va kombisa timhaka ta ku ongeti ku na kun'wani la jaji a nga vulavula ngopfu hi koho ku vi a nga fanana nga vulavula hi koho leswi swi nga hetelela swi va swin'wana swa leswi nga kavanyeta ka ku teka xiboho xa ku a nga n'wi nyiki bail mani luya se kumbexani kwale ka aphili ko ku nga tisiwa ku na tlhelo rin'wana va ta tana yo kahle ndlela yo aphila yo va automatically ku u ta wina va ta tana yo kahle mara for sweswi leswi hina hi nga swi twisisa swona ndi ri vonelo ra hina ra mina leswi hi nga swi twisisa swona u right kokwala ni khomaka ko ka address na ku u ri u kidnapiwile u ri u sindzisiwile ku ya le mara ka zanga report ti-border gate hinkwato swa ku phela munhu wa ni kidnap u fambile a famba namuntlha u ta vulavula hi vana namuntlha hi ku se u le yikhosini na ku vulavula hi vana ku no se vana lava nga na mhaka na vona nkarhi lowu a nga zanga hleketa hi vona so a swivangelo swa yena kahlekahle swi kona ende mi nga rivali ku a challenger ku vuyisiwa ka yena la mi nga yi rivali mhaka yeleyo a ndzi ri u za a challenger deportation kumbe ti a nga khomiwanga kahle kumbe ti a nga vuyisiwanga kahle swa kahlekahle a ha ra ku tshama leyi hikuva va n'wi landzile phe hi mali la kumbe ti va ve hi private jet swi ku yini leyi mara jikijiki ku hatla a challenger futhi ku no ti-authorities ta South Africa ti ni vuyisela a va ni vuyisanga a ha la ku tshama le wa nga tsakelanga ku vuya kaya ku u ri wo sindzisiwa ku ya le no timhaka ta yena ti hlangani mani lowu a tshami yena laya u right la nga tshama kona no inkombo se ya inkombo to mina kesa sweswo mingisiro mukela lona FM 3 timinete ku bela awara ya 12 vo ri inhlekani putpet kahlekahle tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ko va tlangelani kumbe njhani hi ku sweswinyana murhangeri wa tiko ra Russia u ta ya eBrazil kambe matiko maluhi hambi Amerika yi pfale nomo hayi ko va hikwana swa ha ri kule nyana swa summit liya kumbexana loko se yi ta fika ku ta va ku ri na swivulavula a hi tivi hi ta twa hi swona kambe swi ri ta na khensa swinene n'wina mi nga tisa mavonelo eka timhaka leti a hi bula hi tona ku fika sweswi a hi amukeleni makamoni Sandra Ntuli hi twa ku mahungu ya awara ya 1 ya ta va ya yimise ku yini ya mhaka
Afrika Wa Vulavula makume na rumbiri timinete kupela awara ya kumembiri kesili makamoni Sandra Ntuli na tloko makata maungi ya msaba ya awara ya ngwe maungi ya lawa ya kuma sisi ya awara ya ngwe lokufamba gezi lana ngata narko awara ya ngwe hirika stage 4 shakutirisi waka gezi kusiri sana shite pangwe na sekretari wa hibaka Eskom so wana aya mkeleni Professor Themba Sono ibulana bonala ibula eti maka ta kuna Zulu Prime Minister Prince Mangosuthu Buthelezi ayisunguleni ibulana bona Prof inhlekani mamkeleli kamkana lona FM ngifikana mshota ngweni imirambili la Prof namuntlha kuva mita hi hlamusela kantsongo hi leswi mi tivaka swo hi mufi Prince Mangosuthu Buthelezi hi sunguleni la Prof mina loko na ha dyondza xikolo a ni twa nga ri va ri Chief Mangosuthu Buthelezi kambe se swi kule ku tshikeleriweni mhaka ya Prince Mangosuthu Buthelezi ni yo ka ni nga swi twi kahle kumbe ku no va na ku cinca kun'wana ku cincile hikuva ni ma vona vanhu va ANC vetirhi ra chief lexi a ri tirhisa hi vanhu va apartheid ngopfu so manjheni a hi ri susweni xo sungula ene chief loko va ku chief a va vula yena loyi ku nga wa le henhla ka varhangeli hinkwavo manjheni Mangosuthu Buthelezi a ku nga ri yena loyi a ri a henhla ka varhangeli hinkwavo ka maZulu so a nga ri chief a ri n'wana chief or lontsongo wa chief lontsongo wa chief va n'wi vitana the prince and must this ku fana na Prince Charles Prince Charles a nga siva chief King Charles so loko ku nga siva King Charles u va Prince Charles so loko ku nga siva chief the top one over a prince so it's only a hi languteni hi yena ku ri kumba loyiwani mi tiva yini hi Mangosuthu kusukisela loko a ha ri ntsongo ku fika namuntlha ni tshemba a ku ri group yin'we na va HW Intsanwisi na va Patrick Ramano Mphephu va Lucas Mangope sweswo a ku nga ri group yin'we xo sungula Buthelezi loko a ri 40 a ku ri munhu wa ANC ngopfu iva manjheni loko apartheid yi biha ngopfungopfu hi 1970s iva hi loko manjheni varimani Oliver Tambo a vulavula na yena a ku vona u nga endla lexi hi nga xi vitana inkatha yenkululeko yesizwe inkatha cultural freedom ribandla ra cultural freedom ku ri no wena u endla ku ri u hlanganisa vantima hinkwavo hikuva ni hina manjheni apartheid yi hlongorile ANC yi hlongorile PAC so iva hi loko a endla tani ke so manjheni a ku ri munhu loyi loko ni la ku kaneta ku ri a nga fani na vo Leslie Sebe wale Siskai na vo Opa Xozo wale Siskai na vo Mphephu wale Venda na vo Ntsangwisi wale Gazankulu vo Matanzima wale Transkei vo Mangope vale Butatswana na vo Phathudi va vo Lwa Khomo yena u hambanile njhani na u hambane la u arile ku ri KwaZulu Natal or le anga kona a Zululand anga lavi ku ri ku va Bantustan u arile kambe hikuva ni a nga teki nawu wa ANC iva hi loko manjheni va ku no na wena u Bantustan that's why vo Mzala va tarile tibuku letiya va ku hosi liya ya swikandza swimbirhi and so on a chief with a double face and so on. So it was kwalaho na mina loko ni ta holova na yena loko u nga vulavuli na mabuni wa apartheid iva hi holova kwalaho kambe loko ni fika America hi loko a ta America iva hi hlangana iva ya ni n'wi vona a Washington iva hi loko a kamina ku wena Themba u nge ni nga vulavuli na mabuni u ya vulavula na mani
ke bona na hambi ngo teka matlhari hi banana hi khavana hi gayana ya heta hi tshamile hi vulavula so u nga yi vulavula na munghana wa wena u ya vulavula na rinava ra wena munhu loyi lwaka na yena hi lexi xinghezi va xi vitanaku the enemy partnership paradigm yi vula ku ri u vulavula na loyi lwaka na yena a wu vulavuli na loyi nga munghana na wa yena hikuva na ku na nchumu lexi mi nga ta xi vulavula loko ri mali i va loko mi twisisake i va manje na that's why ni tirhi na ni vuya la nyani ya tirha na yena ka democracy freedom program leyi ri na yona a KwaZulu Natal. loko ku ka ku vulavuriwa hi timhaka ta ku hundza emisaveni hi yo mhaka hi lava va nga tirha na yena vo fana na n'wina Prof ku vulavuriwa hi swimbirhi van'wana va n'wi kombetela hi tintiwu ku i hoxe xandla ka mafu ya vanhu vo tala loko ku khupukiwa ku la ku tiwa ka xidemokirasi van'wana va ku a ku ri un'wana wa lava nga hoxa xandla ka timhaka ta ku hetelela hi fika laha hi nga kona namuntlha a ku ri munhu loyi mi nga n'wi langutaka tanihi munhu himpela loyi mi nga n'wi kometelaka hi ntiwu namuntlha mi ku i hoxe xandla ka mafu ya vanhu vo tala loko hi langutaka ka tinyimpi ti va ti ri koho ku tshukisela na mahlo exikarhi ka ANC na Inkatha Freedom Party loko ku kha ku khupukeriwa ka xidemokirasi A ku na wun'we loyi a nga hoxaka xintiwu a ku Shenge or Buthelezi u endlile tani na yena u yile a vulavula Buthelezi a ku vanhu vo tala va ri hi mina ni nga endla ku ri vanhu va dlayana a vo Boipatong vo Thokoza vo Swaneville vo Kwamakutuka vo Xovaxovani a ku kambe a ku na munhu na wun'we na siku na rin'we loyi a nga ku Buthelezi u rhumerile munhu loyi ku famba dlalo a ku a swi kona sweswo hi manama va mina lawo va endlaku tani va vona ku fana na Cyril Ramaphosa hi mani loyi a nge Cyril Ramaphosa u rhumerile vanhu ku ri va dlayiwa Amerikana ko va munhu wun'we na rivandla rakwe Julius Malema na EFF hi vona va nge Cyril Ramaphosa hi vona a ku ri yena board member ya Lomin company yena nga dlaya Amerikana manje ka Zulu na ta Buthelezi a ku na wun'we na ANC na yona a nga kona na wun'we loyi a nga kota ku vona ku ri yena a nga dlaya so na loko loyi Monty Makhanya wa City Press a tsala swa chaka leri a ri tsarilo tolo Jacob Zuma u n'wi hlamurile a ku ma vona hi fanele ku ri cancer Buthelezi hikuva hi yena a nga heta ku dlayana loko a ku ri kona le a KwaZulu Natal a ku hi yena a nga yima a ku swilo leswi a swi kona sweswo so ku hlamula n'wina ke leri mi nga kumi na munhu na wun'we loyi a nge Buthelezi u tirhi loyi a dlayiwa kumbe vanhu lava va le ndhawu leyi va dlayiwa a ku ti-impi ta maZulu himpela a vo Boipatong hi ti-impi ta maZulu van'wana a ku ri vanhu va Nkatha van'wana a ku nga ri vanhu va Nkatha lava a va dlaya vanhu kambe ku na wun'we loyi a nga ku Chief Buthelezi hi yena a nga rhumela vanhu ku ri va dlaya van'wana hi mavunwa swesweswo loko hi kha hi langutaka leswi hi nga swi vitanaka legacy ya Mangosuthu Buthelezi mi nga ku yini mina lexi taku ka mehe sweswi i ku kama luwa a va ri acting president i ku huma ngopfungopfu va swi tala ku endliwa ka maphephahungu ya sonta va tsala va ku loko president Mandela va nga ri kona hi vuye hi cinca maloko na ku a mi nga ha koti ku nghena loko mi vuya n'wina va ANC xin'wana ku va mhaka ya ku rhumeriwa ka masocha a Lesotho n'wina mi ri yini hi legacy ya nkulukumba lawa well legacy ya ku yi tele ngopfu xo sungula u endlile ku ri vahosi va maZulu vana va Zulu va hlangana na leswi ku holiwaku xo sungula xa vumbirhi a lavele ku endla ku ri Afrika-Dzonga yi nga vi a unitary state ku fana na sweswi a lave ku ri yi va a federal republic
ku fana na America ku ri KwaZulu Natal yi kota ku tifuma, Western Cape, Eastern Cape, Limpopo na swona ti kota ku fuma ku fana na ti-states ta le America. So swi tsandzekile sweswo. Xa vunharhu u yi dyondzisile ku ri ka ti-politics u nga tshembi ntsena vanhu lava nga na matlhari ku ri hi vo va nga ta endla swilo kahle. U fanele ku ri na hambi loko u holova na rinawa ra wena u siya space leyi u nga kota ku vulavula na vona. Ku fana na hina sweswi hikuva u tirhi n'wina vanhu va ANC na va PAC na va Black Consciousness mi ri mi ta hlula mabunu hi matlhari. Manje loko mi tsandzeka ku hlula mabunu mi hetelela mi ri kwihi? So u yi dyondzisile ku ri no tshamani hansi mi vulavula na vanhu lavo hambana na vona. Ende xin'wana na xona u yi byerile ku ri u nga ku loko u hambana na vanhu u va nyika mavito la hi Xinghezi va nge give a dog a bad name and hang him. Nyika mbyana vito ro biha loko u swi u lava ku yi dlaya. So manje leswi endlaka ka ti-politics ta Afrika-Dzonga hi swona swo nyika mbyana vito ro biha. Hi va ku manje ni vanhu u nyiki vito ro biha a wu nghene n'wi dlaya ke. Manje ku sweswo swi nga vi kona hikuva ni swi vonile abo Burundi, hi swi vonile vo Rwanda, hi swi vonile vo Nigeria, hi swi vonile vo Somalia, hi swi vonile vo Sierra Leone, hi swi vonile vo Angola, hi swi vonile kwihi na kwihi na le vo Zimbabwe hi swi vonile hinkwako. A hi hetseleni Prof, loko mi kha mi hlaya matiko yalamo i xivutiso xa mina xa vumbirhi ku ya mahetseleni xa ku hetisela hi ta vulavula hi katsongo hi G20 leyi nga ta va G21. Lexi xo hetisela lexi hi ha ri ka tlhelo leri i timhaka ta matiko lama nga mahlaya. Tolo ni twe president wa le Senegal va kha va tivisa ku loyi a nga ta va mi yimela ku langwa aka tiko ra vona ka nhlawulo lowu taku ku ta va ku ri mani. Van'wani va ku i maendlelo ya kahle, van'wani va ku a hi maendlelo ya kahle hi ku kusuka la hi ku na ntungu wa ku vutliwa ka mfumo swi nga hi yisa kona na le ka ndhawu ka nhlengeleta ka nhlawulo lowu nga koho a Senegal. Tiko ro fana na Senegal Prof a ri na nxungeto ka timhaka leti ta ku ri nga vutliwa. Tiko ra Senegal ri onhekile ngopfu endzhaku ka loko ku famba murhangeli wa rona wo sungula Leopold Senghor. Manje lava nga sala va ndzhaku laha a ku va ti-puppets ntsena ta furha. Ku fana na sweswi manje ni furha yi alava yi nge a ni lava kusuka a ni tere hikuva ni n'wina vafumi va le Nigeria a ni mi recognize. So manje ni na make na hina a fane ku ri a dyondza a tiva ku ri hi vanhu va le Senegal lava vona u nga ta va vona va ku hi lava mani ku ri a hi fuma. Makisale a nga endli nchumu, a nga byeli nchumu, a nga hlawuli nchumu hikuva i democracy. So ko va ku jamu ka ntsena ma vona vanhu va ECOWAS va hleketa ku ri hikuva i vona va ECOWAS va ta kota ku fuma matiko man'wana ku fana na vo Mali or Nigeria or Guinea Bissau. A swi kona sweswo. Democracy yi endla hi vaaki va tiko a yi endli murhangeli wa tiko. A hi hetseleni G20 a yi hlanganini ku hela loko ka vhiki a India. Mhaka leyi nga langutiwa ngopfu i timhaka ta ku ka President Xi Jinping va nga yangi ka nhlengeletano liya na ku va ku vulavuriwa hi timhaka ta ku loko ku ya yiwa ka summit leyi nga ta va Brazil murhangeri wa Russia u ta pfumeleriwa ku ya le African Union na yo yi hlawuriwile kumbe yi pfumeleriwile ku yi va xirho xa G20 leswi nga hetelela swi endla leswaku yi va G21 yi va ka xiyimo xo fana na EU. Mi vone yini n'we Prof? Well, xo sungula Joe Biden u lava ku ti-preserve hi mina ni nga tisa African Union ka G20 hikuva ni matsundzuka loko a chuhile loko a vona Brexit u ile a vitana varhangeli va Afrika ku ri va ta le a Washington a tlhela a byela na Cyril Ramaphosa ku ri no mina ni ta endla ku ri African Union yi nghena ka G20. So
ngaku G20 hi yakwe ku fana na loko G7 yi ri yakwe ku fana loko a lava ku endla EU ku ri ku va yakwe ku fana loko a lava ku endla matiko hinkwawo ku ri a va hansi ka America so hi ntiyiso African Union yi nghenile ka G20 kambe hi mhaka ya Joe Biden hi mhaka ku ri matiko a global south ku India hinkwavo na mo Brazil hinkwavo na mo Africa na mo Asia va pfumerile ku ri G20 fane ku ri va yi kula xo sungula xa vumbirhi Lula president wa le Brazil u dyondzisile president Cyril Ramaphosa ku ri xivindi hi ncini u vulavurile tolo ku ri Putin loko a ta ka a Brazil a G20 a ku na munhu na wun'we loyi a nga ta n'wi khoma hikuva hina hi nga pfumeli so hi leswi Afrika-Dzonga na vo president Cyril Ramaphosa a fanele ku va vekile va ve na xivindi va ku hi nga n'wi khomi loko a ta la so loko u ri kumela ku ri yi khoma a yi na mhaka na Rome statute ya n'wina a yi na mhaka na ICC ya n'wina hikuva ICC ya n'wina leyi a yi khomi vanhu va le Western Europe a yi khomi vanhu va le Israel yi khoma van'wana lavo America yi lava ku ri va khoma and America yi kona loko Jinping a nga yangi a swi hlamarisi Jinping a nga lavi ku hlangana na Joe Biden ya ku ni ya vulavula hi naye hi munhu loyi manjeni hi holova hi munhu loyi a lava ku teka misava hinkwayo ku ri yi va ehansi ka America nemetweli prof nemetweli ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta khensa mina enkomo Professor Themba Sono lava hi bula na vona mingisera wa Munghana Lone FM kha va nyika xifaniso xa ku hundza emisaveni ka sirha Mangosuthu Buthelezi ivi hi tlhela languta khale ka xirho xa vandla ra African National Congress ivi ya va sungula vandla ra Inkatha Freedom Party hi ndlela yaleyo lexin'wana ni nga swi vona i timhaka ta ku mihlovo ya Inkatha loko ANC ya beniwile a yi fana twi na mihlovo ya ANC hi ndlela yaleyo se a hi mitweni ni mingisero ra mehile ka 0860002543 mi nga tirhisana mathivela TPR sabc.co.za andaka leswi 0860002543 i nomboro leyi mi yi tirhisaka mi nga kandziyisa rito na le ka WhatsApp hambi ku ri ka Telegram hi twa ku mi khomete hi timhaka nhlekani lowu mi amukeleli ka Munghana Lone FM nhlekani la nhlonipaka mpfukeni hi pfukeni minjhani papa mpfukeni but moni khoma yaleyo ya ku hundza emisaveni ka Prince Mangosuthu Buthelezi tani hi vanhu hi tolovelini ku hambi ku ri keni munhu i ve muti ya ku fela tinyaweni kumbe xana munhu i kumeke a hundza misaveni a kha a ri ka manyala wahi na wahi hi ku moya wa yena a wu tele hi kurhula na sweswi moni ku moya wa kulukumba lava a wu tele hi kurhula mara ku na leswi landzelaka ni lavaka ku swi kombisa leswi va nga ta va tlela na swona ku moya wu ta rhula kumbe njhani swi tivani na vona na Xikwembu i ti-facts or swi factual ku kulukumba lava he was an apartheid collaborator mina ni nga va pimanyeka na Adolf Hitler loyi a nga advocata ku dlayiwa majuda hi xiyimo xa le henhla hambi ku ri vanhu va ku fana na vo Idi Amin ni va classify ka ndhawu yi ri yin'we Afrika-Dzonga KwaZulu-Natal na kwala a Gauteng ngopfungopfu kwala kusuhana na mina nga kona ni rhandzi vuxa masayiti ma Katlongo na Vathokoza ku na leswi swi nga kumeka swi endleka hi minkarhi ya le ndzhaku ku vula black violence a swi koteki ku vanhu va kumeka va ya executor kumbe va ya endla swo karhi va nga kumangi swileriso kumbe xigandlo ka munhu loyi a va rhangelaka loko va kumeka ku va na that so called black violence kwale KwaZulu-Natal kwala Estrand hambi ku ri Vuipatong a ku ri na xigandlo lexi nga kumeka xigandliwa hi nkulukumba Prince Mangosuthu Buthelezi loko ku va na loko ku va na CODESA yi kumeka yi la ku pfala yi la ku conclude ti-negotiations ta yona
va kumeke va phula byi hola. Why? I ku va nga swi lavangi ku hi va na this new dispensation. Vo kumeka sort of a sense prevailed on him. Ku hi ndlela yihi a hi swi tivi. Va kumeke va vuya hi ti-last minute. And a swi fane swi sayiniwini va nga ri kona na va kona mara va vuya. And then loko va na TRC leyi rhangeriwe hi vo Archbishop Desmond Tutu moya wa yena wu ya mahlweni wu tlula hi kurhula, va kumeke va nga cooperate hi ku a ku ri na swihehlo ehenhla ka vona xikan'we na phati ya vona ya IFP. A va participatangi kwala ka swixexo na namuntlha na sweswi va ye va tlela na swona. It's fine, va ta va tiyimela timhaka teto. Ya ku hetelela ni lava ku kombisa n'waxi va promote swilo leswi vuriwaka Zulu nationalism. Swi vula yini swilo sweswo na hi ku ya hi ku twisisa ka mina? Swi vula timhaka ta ku rixaka la maZulu ri kumeka ri ti vona ri ri a super ethnic group ku endla hinkwavo. Na loko vo va kha va vulavula loko va rifera kumbexani va kombisa hi munhu un'wana a va swi koti ku kombisa ku munhu luya i le ka equal standing na vona. Swi tikomba vona va tikomba va titwa va ri a super tribal group, which is wrong. Swi advocate hi vona nkulukumba lava. Xin'wana ntsena lexi ni nga va nyika khwajunyana ka xona i mhaka ya ku he strongly and passionately advocated for the preservation of cultural ethos. Sweswo swi vula yini hi ku hatlisa? I timhaka ta ku hi mhaka ku Mzulu va vone swi ri na nkoka ku kumeka ndhavuko wa Xizulu wu kumeka wu hlohloteriwa ku wu tshama wu ri kona ku ya mahlweni. Na namuntlha na sweswi ha vona ku na vanhwanyana lava ntsinini va yandla leswi va ngo umhlanga whatever leswi va swi endlaka kwale. Hi kona ntsena ni nga va nyika khwaju mara hala kun'wana a ni va nyiki khwaju mina hi mhaka ku he was an apartheid collaborator. And then wo kumeka hi mhaka ku xiyimo a xi nga ha pfumeli ku va kumeka va ha tshama ka xiyimo lexi va ri ka xona, va tikuma system leyi yi va mentile va ri ndzeni ka yona, hi kumeka hi ri na vona. Swi tikomba ingaku va kumeka va ti absolver hi ndlela leyi na liya loko va ri parliament na hinkwako lomu va ri kona. Muhaxi wa mina ni twa ingaku point ya mina ni yi vekile. No, khetsa swinene, khetsile swinene. Inkomo hlayisekani. Inkomo. So singisi romkalelo FM lo salanyana timinete ta mune ntsena la hi ta kota ku teka un'wana vayingiseri hi ya mahlweni 0860002543 hi ndlela yaleyo. Loko se hi vuya mavhengele a mahungu na misava ya awara yan'we hi laha hi nge tiri ta va kha hi bula na lava va hetisa timhaka ta tilangsese Mhani Manganyi va ta hi hlamula xivutiso lexi va nga hi tselangiku vhiki leri nga hundza ivi kusuka kwalano hi ta gimeta hungu ra hina namuntlha. Afrika Wa Vulavula ka Mganalon FM 0860002543 u nga tirhisana mathewula tplsabc.co.za. un'wana vayingiseri loyi nhlekani Aye njhani buti? hi pfukile n'wina minjhani? Ana hi nga pfukile. Mi ngiteriwa ku humaka sweswinyana i be nhompfu ya hamele a nga pfukanga ndhawu ni yima na yeka hinkwaswo leswi swi vulavulaka. Mara lexi ni lavaka ku xi kandziyisa i ku ve ni murhangeri wo karhi a yimelela ndhavuko wa yena na ku ve ni vanhu va ti vona va ri superior ku ndlula van'wana culture ya vona. It's very important but loko u nga ti voni u ri important wehe u lava ku vona hi mani? Ntiyiso. Hi fanele na hina Matsonga hi ti vona hi ri important ku ndlula van'wana. Loko hi ri kwale Joni va ri karhi va ba xizulu xa vona na hina hi va hlamula xichangana na vo va ta kota ku dyondza na vo va swi vona leswaku hina Matsonga na hina hi ti vona hi ri va nkoka. Hina timhaka leta ku loko hi ri na van'wana va tindzimi hi cinca se hi vulavula tindzimi ta vona. Mara u nge va kumi maZulu va endla sweswo. Why? Hi mhaka ku ye Prince Mangosuthu Buthelezi na va Jacob Zuma na hinkwavo lava ni va rhangela va make sure ku vanhu lava va proud hi ndhavuko wa vona. So it's very important. And then ka liya ya apartheid ya collaborator i mani loyi a nga ri collaborator handle ka Khrisani? Hinkwavo vanhu lava nga hi rhangela lava va collaborator ta apartheid. That is why loko a hi sunguriseni n'wina mi tsavula Khrisani hi mhaka yini? Khrisani ye loyi a vulavula ende a swi mina swilo leswi a swi vulavula. A nga vulavuli xilo lexi nga ta hi tsakisa and then a jika a nghena tiofisini eswihundzeni a collaborate. Wa vona njhe sweswinyana ni la ku nyika xikombiso. Loko ku khulumiwa hi timhaka ta ku cinciwa constitution vanhu va ku tala hinkwavo va ta famba hi muti na muti sweswinyana va hi tshembisa ku
constitution ta cinciwa misava yi ta vuyela mavokweni ya hina vanhu vantima mara loko va jika va tshama na valungu va ri yini mi nga wari hi tikhulumela just kwini ku ta ve na tivoti mara misava hi nge pfuki yi tekile mavokweni ya n'we valungu yi nyika vanhu vantima wasona that is why u vona loyi a khuluma ntiyiso hi timhaka ta ownership ya misava a va zanga va n'wi hlwerisa ni mara lavan'wana hinkwavo lava wa komba ku vo hi xisa so swi nyana va ta hi byela ku hayi amendment free education what and then loko hi heta ku vota va tshama va jika va debate ya 5 years hinkwayo yi tlhe yi hela so hinkwavo vanhu lava va nga koho sweswi lava nga hi rhangela van'wani va kona lava nga ndlula misaveni vhelo va ti-collaborate ta apartheid so ni mani hikwalaho and then before ni dya xinkarhananyana a ni kombela khumbayana ya magudumwana loko vo nyika magudumwana bail Butpet ne u nga ha pfuki na siku na rin'we u ye court u ya Themba court swi vula swa court ya hina kangaroo loko vo nyika munhu wa ku fana na loyi bail Nemetwe a hi ta jekajekisana ngopfu kambe hi mhaka ku ni ya mahungweni ya misava a hi pfumeleni hi ta yima kwala ni khenseni nkarhi wa n'we boto hi sweswo mingisero mkanano FM famisa sweswo i awara ya n'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava lawa hi nga tshembisiwa wona hi mhaka muni Sandra Ntulu kusuka kwalano hi laha se hi nga ta vuya hi bula na Mhani Manganyi ni tshemba va ta va fikile hi twa ku vo va ri yini na ku va fambe njhani le ka halahala ku hela loko ka vhiki awara ya n'we henhla ka nhloko hi laha mahungu ya misava na mhaka muni Sandra Ntulu ya mhaka hlekani muhaxi hayi va endli kahle loko va nga va nyiketi bail Mhani Nandipha swi tikomba ingaku loko vo nyikiwa bail va nga tsutsuma hikuva swi kotile nkarhi lowu wa ku nyengisa na ximbochwa lexi nga khomiwa xo dlaya so va endla kahle va nga va nyiki bail mhaka swi nga tikisela na timbhoni leti nga kuma ti ri nghozini hi mhaka vona so a va tshami kwele jele swa va fanela sweswi va nga swi endla i ku mavonelo ya botele hinkwalo ka xikala ro desi anga enhlekani khalanga vanhu lava a va vulavula vo tala aka swiyenga swa mabulu ka ti-radio aka TV khalanga ngopfungopfu va lava va ti-analyst khalanga lexi va nga ni tsakisa ngopfu lexi va xi vula khalanga i ku va kombise leswaku khalanga hi nga rivali ku lomba Buthelezi na hambi ku ri na swa kahle swa nga swi endla khalanga hi nga rivali timhaka ta vanhu va le Boipatong vanhu va le Soweto na vanhu va le Katlehong khalanga lava nga dlayiwa hi phati liya ya ka yena khalanga lexi va ni tsakisa ngopfu xona mavulavulelo ya vona khalanga a va vulavula kombisa switirhi va kongoma va nga tumbeti ku i mudlayi i na ngati khalanga mavokweni hambileswi a nga tlela khalanga hikuva khalanga leswi a nga swi endla khalanga ku vulavula ntiyiso a tumbela khalanga ni tsundzuka va n'wi vitela ka xitexini xin'wana khalanga xa kula ka SABC khalanga va n'wi vutisa swivutiso swin'wana khalanga a ti luma ku no a humelangi riveneni ku ta fika namuntlha vanhu va dlayiwile mhaka phati ya wena khalanga enhlekani khalanga hlekani lonene Butpet mina tateka tatani Buthelezi moya wona wise hi kurhula kambe tatani Buthelezi va siye xilondza ka mindyangu yo tala swinene kusuka ka 1989 ku ya fika ka 1993 ku fe vanhu vo tala ngopfu kha va dlayiwa hi Inkatha Freedom Party leyi vona a va yi rhangela vona tatani Buthelezi Frank Mindlaloze na Ben Ngubane va dlete vanhu vo tala ngopfu mindyangu yo ta ya ri hava vanuna ya ri hava vasati kokwala ka vona tatani Buthelezi a ni rivali mhaka liya na tinkambe ta hina ti ze ti kamba tinghoma ti khate ku mabanga switimeleni ku ri mhaka ya vona tatani Buthelezi na vandla ra vona well a va wise hi kurhula kambe leswinene hayi a va swi endlangi minjhani khalanga hi pfuke nhlangano ya xikalavito khalanga na ku hlamula laya ka leya mambalelo liya vhela bava luyani i ndzeka ya rila mani mambalelo ya vona hinkwenu ya tshwa mara hina va xinuna ya mbala mara va ka mhaki vo mbala xa ku fika hi laha khalanga hina hi tiva va ka mhaki ni kula me ni tiva va ka mhaki va mbala xa ku fika matsolweni or xikhavanyana matsolo a swa ha fiki matsolweni khalanga xo fika kwala khalanga la hayi kho va ka mhaka hayi kho hi kombela rivalele mani mbalani ku hisa hinkwenu ya kutwa inhlekani ya Butpet na vayingiseri mina ka ni boys no tano la ku ndunduzela vaaki va le Giyani ku hi mbonini mi huma hi xitalo mi ya seketela phati ya n'wina le Giyani stadium a hi ndleleni tano na next year loko ku ya votiwa mi ya ma yi vhotela ntsena mi hi wisa ku hi patsa tindleve la ka mingalona loko mi tshama mi kha mi rila mi ku hi hava mati hi hava vukorhokeri
inaka swi la ku ma yi tsakela phati ya n'wina hi ku mi yi sapotini hi mbonini weekend a hi ndleleni tana hi 2024 hi vhotela ku pfumala mati inkomo. Inhlangano Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene. Mina ni kombela ku humanyana makeni Khalanga no vaviwanyana hi maendlelo ma SABC TV. Last week ku tivisiwe ku hundza ka Sister Rand Mabasa. A yi zangi hi vona kumbe xifaniso xa vona kumbe va tsundzukiwa ka television. Mara Xenge hayi i yona lova hi Saturday. Se swifaniso swa yena a swi ri all over. Kwalano ni va na problem nyana a ni koti ku twisisa ku va kha ku humelela yini loko u love khale ka mutirhikulobye wa vona mara va nga zi va n'wi tsundzuka kumbe ku vekela nyana xifaniso xa vona hi ku hambi ku ri tiqambi nyana tetiya to ka ti nga nyawuli loko ti hundza misaveni va ti humesa ka television mara sesi wa hina nga va kona ka television. Ai sorry ku huma makeni Botphet inkomo. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika Wa Vulavula. Ekume mbiri timinete ntsena kubilawura yan'we mingisera Munghana Lonene FM akwamukela kona ngingisela xitichi xurko eka nhlekani lowu hi hlangana nakambe ka xiphemu lexi xa vumbirhi xa nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Mativa loko ku ri na vanhu lava va nga na matimba ya ku tisa ku cinca i vanhu lavambirhi, tihosi, tinqambi. Loko tihosi sweswi to khomana ti ku sweswi hi na xiphiqo lexi na lexi na lexi na lexi tiya a ntsinda wa la ntirha kome swi swo tala swi nga cinca. Se ntirho lowu nga vuriwa hi sesi la a hi wu yiseni ka tihosi ta ka hina. Tihosi ku na swiyenge swa tihosi la fambani mi ya yimela rixaka leriwa ka vathori hina hi nge mi yimeli na hina hi tirha kona n'wina mi nga mi ya yimela rixaka mi fika mi ku hina tihosi ta rixaka leri hi kombela mi hi lunghisela leswi na leswi na leswi na leswi vurhangeri va ta mitwa ntsena swo olovisa sweswo swilo leswi a swi nga zi swi lava mi huma mhakeni mani. Se kwala migangeni yale mi nga ka yona ku na tihosi kambe lexi ni nga xi vona mehe i ku tona tihosi hi toxe a ti twanana. A ni yili loko ku vekiwa hosi Vosmus a khale ngopfu tin'wana tihosi a ti nga tangi a ni vuli ku a volo ka va nga tiki va nga swi lavi a va khomiwe hi yin'wana mintirho kambe na swi vona loko nga ni ya kolomo tihosi ti vekiwa kona. Loko i veka leyi hosi tihosi tin'wana ta tlhelo leri ti khomiwa hi swin'wana ti nga koti ku ta loko veka liya hosi tata i njhekanjhekisani wa siku rin'wana hi ta bula hi wo kwala ka nongonoko lowu n'hweti leyi hi fanele hi swi vulavula la ka Afrika Wa Vulavula sweswo ha khensa swinene. Va ni amukela Mhani Manganyi na Mhani Manganyi va suka aka ndzawulo leyi ya timhaka ta ya nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba la eLimpopo va ri economic development environment and tourism. Se bona va hala ka timhaka ta ku xavisiwa ka byala ni twa vanhu va ku xihoko a ku xavisiwa xihoko ku xavisiwa byala. Byala na xihoko i swilo swimbirhi swo hambana. Byala hi laha ku nga na xihoko ndzeni Xitsonga. Mhani Manganyi nhlekani. Nhlekani lowunene Khalanga ni khensa ku amukeriwa hi n'wina na muhumeleri na ku va vayingiseri va ta ni yingisela hi hetisa hungu leri ra mina na n'wina hi nga ri sungula hi ri tshika ampfhukeni ri gimetiwa ri nga ha yangi helo ku tshika mpfhukeni na ku gimetiwa i swa fana a swi hambana. na swi twa ku n'wemela ku yisa mahlweni hungu leri nga helelangiki mina ni la ku mi tlherisela nyana ndzhaku kahle kahle ka hala ku xavisiwa byala hi license yi Khalanga a hi tlheleleni hala ka hala a ka hala mhaka ya kona i ku license ya ndhawu liya hi vulavulaka hi yona ku xaviseriwa byala vanhu va nwela kona byala byi xaviseriwa kwalaya va nwela kona hi ririmi ra kona hi vitana ku eating house laha vanhu va xavaka byala va tshama kwalaya va nwa. Se mhaka liya yin'wana yi twakalaka mpfumalo walowu
ku nga na huyi ya ku ve vanhu va hluvulela va sala va nga mbalangi hi minkarhi ya kona layisense leyi ya khalanga a yi vuli so layisense leyi a ku xaviwi byala vanhu va tshama va tinwela kalani nkarhi wa ku chayisa wu fika va nwa va heta va famba leswi swi endlekaku leyi a hi swin'wana swo tivana na vona vinyi va layisense mhaka leyin'wana hi nga yi kuma i ku loyi a tirhisaka layisense liya a hi n'winyi wa layisense i lo kombela ku tirhisa layisense mara xo sungula a nga na maphepha ya ku kombela ku tirhisa layisense liya hi ku khalanga n'wina loko mi lava ku tirhisa layisense ya n'wani ya byala mi fanele mi va na maphepha mi va na ti-approval leti humaka aka liquor board va vula leswaku khalanga wo ringanerile ku tirhisa ndhawu leyi ai a swo fika mina ni va ku leyiwani Mhani Manganyi va ku mhani a swi koti wo pfi xavisa khalanga heta tirhisa layisense leyi a swi endlekisi swona leswaku swa timali swa ku mi hakerisana ku yini liquor board a yi ngheneleli ka swona mara mhaka leyi ya ku swi tiveka ku sweswi khalanga i ta va a karhi a tirhisa laha swi fanele swi tiveka ku na le ka liquor board mundzuku loko ku va na xonge swi va swi kha swi tiveka ku sweswi n'winyi wa layisense a ku nga tirhisi yena a ku tirhisa khalanga a va twananini hi lama na maphepha ya kona hi leswi yi tirhisaka swona layisense se ka nkarhi wa sweswi le ka halahala n'winyi wa layisense a ku tirhisani yona endzhaku loko ni vurile khalanga vhiki ra ku hela ra ku hi ta langutisana na loyi a tirhanaka na lava tirhanaka na masayiti ra halaya hi vuye hi kuma vumbhoni byebyo ni vulaka byona na ku tlhela a vula mhaka ya leswaku loko a yini a cheka na ve le vundhunini na van'wani lava va nga n'wi nyikaka vuxokoxoko i kume a lava vuxokoxoko kumbe evidence ya leswaku hi kombela ku a hi swi le ku humeleleni mara loko hi yisa mhaka leyi emahlweni ku laveka vumbhoni bya leswaku swi humelele aka ndhawu leyi ya ka halahala hi lebyi vumbhoni bya kona ku tekiwa ku kota ku yisiwa mhaka leyi emahlweni so vumbhoni byi tikomba bya ha ri ku tsotsombeni ku huma mara wo pfumela ku khalanga mhaka leyi hi nge yi tshiki ntsena yi ta ya emahlweni byi ta kumeka vumbhoni kumbe hi ta vona ndlela yin'wana leyi hi nga ta kota ku kuma vumbhoni hi yona kumbe leyi hi nga ta yisa emahlweni eka mhaka hi ku yi endlaku leswaku vaakatiko va nga tleli vurhongo loko va hleketa leswi swi humelelaka lini swi twi na mina swi karhi swi vulavuriwa va ku heyi swa chavisa swo huweleliwa hi mavito swilo khalanga a mi ta ze mi pfuka vurhongweni mi nga swi lava kwala ka ku pfuka vurhongweni hi ku i xin'wana xa xivutiso lexi xi nga endlaku hi ku hi fanele kahle yi fanele yi va kwihi ndhawu yo xavisela byala loko hi kha hi yi pimanyisa na lomu vanhu va tshama kona khalanga mhaka ya ku xavisa byala yi fanele ku yi va ka ndhawu yin'wana na yin'wana sweswi ni nga tshama ni vula siku rin'wana laha ni ku mhaka ya ku xavisa byala i business leyi hina hi tlhelo rin'wana hi nga va ka economic development hi endla leswaku vanhu va ri na va endla mabusiness ku ya emahlweni na le xikarhi ka miti byala bya pfumeleriwa ku xavisiwa khalanga mara ku na milawu leyi fambisaka mhaka leyi ya leyi ya ku rhasa ka tiradiyo ya leyi ya ku hluvulela ya leyi ya ku nga endliwi swilo kun'wana na kun'wana ku tlhela ku va na ndhawu laha ku nga na mabindzu nakona ka pfumeleriwa ku layisense yi va endleriwa kona mara leyi ya hala ka halahala yi twakala yi ri xikarhi ka miti ende hi ku ya hi loko ku chekisisiwa i layisense ya khale a sweswo a swi vuli nchumu a ndzeni ka xikarhi ka miti layisense ya pfumeleriwa khalanga yi nga va bottle store ya off consumption yi nga va tavern ya on consumption ya pfumeleriwa mara ku na milawu se i mani a tiyisisa ku milawu leyi yi nga koho ya landzeleriwa na koho kumbexani loko mi ku na milawu mi vula milawu yo nje hi yiso loyi a endlaku leswaku milawu leyi yi landzeleriwa hi hina hi ri ti-liquor inspectors emaphorisa na tiko rona hi roxe hi ku khalanga kwele ka halahala nkarhi wun'wani mi nga kumaka leswaku swi teka n'hweti maphorisa na ti-liquor inspectors va nga sehi mara n'wina mi to vona swilo leswi kha swi endleka ivi mi nga vulavuli nchumu na hi hina hi ri vanharhu hi fanele ku hi vona leswaku nawu lowu wa landzeleriwa milawu leyi ni vulavulaka hi yona ni vula yi leya ya ku fanele ku biwa huwa ku nga pfariwi hi nkarhi loko vanhu va lava ta tipfuna vo tipfunela kun'wana na kun'wana ni vurini siku rin'wana kwala khalanga ni ku ko fana na mhaka ya huwa loko munhu a ri na layisense ku na ndhawu leyi hi vulaka ku i ndhawu yo nwela ka yona minyuziki kahle a wu chayela ndhawu liya vanhu va nga tshama kona lava nga ku nweni leswiya swa swipikara swa magumbagumba swo swi hundza na studio lexi ko va swin'wana ku tirhisiwa swin'wana mara hi ntiyiso wa kona music kumbe vunanga byi tlangela kwalaha ka drinking area ntsena mara leswi hi swi vonaka hala handle khalanga hi swin'wana a ka ha dilani na swona mara a hi nge swi koti hi kombela na community va va karhi va hi pfuna ku ya emahlweni
siku leriya ni mi twini mi kha mi vilela swinene mi ku a ni nga se heta a na hala ku vula na leswi hi swihi leswi mi nge te hayi hi xinkadyana lexi hi nga se hi sala na 10 ra timinete hi chava ku hi nga ta tlhe hi nga heti na namuntlha na vayingiseri swi nga ndeka va hala ku vutisa swin'wana a ni khumbenyana swo tala hi ku hatlisa ene a ni ya mpfamiyela ni nga swi twi khalanga hambi va ha ri na mina moyeni hambi khalanganiwo wa kwatisa ni nga ha swi a ni ngo veri loko i lava ku tandla ku njhekanjhekisana wu va kahle i vutisa xivutiso i miyela okay ivi lowun'wana a hlamula no swi kahle khalanga mara a na ha tsundzuki ku mhaka leya yo tala ni swi khumbini swo tala vhele ku leswaku ndzawulo yi vuye yi kumeka leswaku a hi vangi na yi landzelerisile milawu hinkwayo leyi fanele ku yi endla leswaku new eLimpopo Liquor Act of 2009 yi pasisiwa and then aka swibohi kahle lava va nga hisa khoto a va nga alani na yona this new Limpopo 5 of Liquor Act a va alana na swinawanawana swimbirhi swa ku hungutiwa ka nkarhi va ku vona va wu lava nkarhi wu tshama kwalaya ka 2 o'clock wu nga yi ka 12 na ku gonyisiwa ka tihakelo ta ti-renewals na loko mi endla new application leyi khoto yona hi sweswo yi nga swi rahela eku yi ri tihakelo a ti yi mahlweni ti gonya ku ya hi new Liquor Act sweswi yi nga tshamisa swona and then ka timhaka ta nkarhi yi ri kusuka sweswiwani tilayisense ta khale leti nga kona khalanga ta ha pfala hi 2 o'clock kusuka sweswi ku fika ti 31 ta July 2024 xivangelo xa kona hi xihi khalanga xivangelo xa kona hi lexi hi mhaka ya ku hi le ka new Liquor Act tilayisense leti i ta old act va lava ku nyika nkarhi ti-license holders va va kha va converta kumbe va cinca ka tilayisense letiya ta vona ta khale va ta ka tilayisense letintshwa so kusuka sweswi ku fika July 2024 va nyikiwa nkarhi wa ku cinca va ta ya ehofisini ya hina va kha va cinca swa hakeleriwa ku cinca a swi hakeleriwi khalanga va cinca mahala leswi hakeleriwaku i ti-renewals na tona mali ya kona a yi se cinca yi ta sungula ku cinca lembe leri taka endzhaku loko va convertiwa ku pfuxetiwa endzhaku ka nkarhi wo tani kwihi endzhaku ka nkarhi wa sweswi ka act leya khale endzhaku ka lembe se mara kusuka sweswi khalanga kusuka lembe leri taka after ti 31 ta July loko n'wina mi ya pfuxeta license ya n'wina hi ti 10 ta September swi vula ku license ya n'wina hi teka ku i birth month ya yona mi ta tlhe hi 2025 mi ya hi ti 10 ta September mi ya pfuxeta license swi vula ku ti 10 ta September ta lembe rin'wana na rin'wana mi ta hamba mi ya pfuxeta license ya n'wina a swa ha fani na leswiya swa khale a ku ri ku tilayisense a ti pfuxetiwa nkarhi wun'we a mo ti yela kusuka hi October ku fika February lembe rin'wana na rin'wana sweswi n'wina mi ta hi siku leri mi nga ta va mi pfuxete license ya n'wina loko fika ku va ku ri ku hela ka vhiki kumbe ku loko suka ku ri ku hela ka vhiki swi vula ku Monday yo sungula ya kona swi ta hi ku mi nga ta mi ya pfuxeta kona ene loko mi tsandzeka ku yi cinca license yaleyo hi nkarhi lowu mi nga nyikiwa wona swi vula ku license ya n'wina khalanga yi ta va yi helele hi ntirho yi ta va yi nga ha tirhi mi fanele mi ya apply hi vuntshwa ku va na license ene na sweswo a swo vula ku loko mi sungula ku apply hi vuntshwa swi to va automatically ku mi ya ku yi kumeni swi endleka mi nga ha yi kumi mi ve na yona 30 years kumbe 40 years loko mi tsandzeka ku converta hi nkarhi wolowo mi ku na tshika ni na ku vona hi swona license yi to helela hi nkarhi yi nga ha tirhi ivi hi ku apply hi vuntshwa sweswi ni vula ku a swi nge vi na ntiyiso ku mi ta yi kuma kumbe mi nga ha yi kumi i ncini lexi talaka ku endla leswaku license yi nga ha yi kumi i mhaka ya ku endzhaku loko n'wina mi hi akile malembe ya 30 lama nga hundza swa endleka kwalaha kusuhani ku ve na xikolo swa endleka ku ve na tliliniki swa endleka ku ve na tavern yin'wana kwalaya ya ku yelana na yona kumbe muako wun'wana na wun'wana wa mfumo lowu nga va ku kusuhani na tavern hi wo wu nga mi tsandzisaka ku mi nga ha vi kumi license wu lo ni landza n'wina sweswi wa mahala nda n'wi wona hi khalanga ni vula ku mina ni na langisese hili ivi n'wina mi ta mi ta aka maako wa n'wina la ivi mina ni hlwela ku ta pfuxeta license ivi se loko ni ta mi fika mi ku khalango a ya ha pfuki license ya wena hi mhaka ya ku i hlwerile na ku hi hala tlhelo ku se ku na poso la tlhelo ka wena ku se ku na yini
khalanga langisese ya n'wina yeleyo mi nyike nkarhi hi ku pfuxetani langisese n'wina mi tshama mi vonisa se sweswi langisese ya n'wina a ya ha tirhi hi ri sungulani hansi loko mi sungula hansi ku na tifomo to leha leti vulaka kwala kusuhani na n'wina a ku na yin'wani langisense ya byala a ku na tliliniki a ku na yini ivi mi thika mi ku swi koho swi vula ku n'wina mi feyirini mi fini mi fanele mi sungula hansi sweswo a mi landziwangi sweswo swi vula ku se ni fanele ni ya lava ndhawu yintshwa loko swi fika kwalano swi ta va tano 0860002543 a ni tivi cintani ku na munhu wun'we kumbe vambirhi lava hi nga hetisa ku hi vona kumbexani hi twa ku va angula va ku yini loko swi ta ka timhaka letiwani hi ku a hi nga ha vulavuli hi yona hi ndlela leyo mhaka leyi kheseli miyalani donald baloyi kusuka ti-aila bands agiyani i wun'wana wa lava va nga hi yingisela xin'wana xi nga mintlhontlho Mhani Manganyi i timhaka ta vana lomu byaleni lomu swa ha ri ku tikeni kambe ku na muyingiseri loyi mani twa loyi i nhlekani mpfukile pfukeni minjhani mo swi ge hi vona hi speed nkarhi wu fambini bosete mataku na nga ta vutisa timhaka ta yina ni loko layisense yi expirini ivi munhu a yi pfuxeta ni ako lowu mi nga va ngo a ya ha approve wu va u nga ha fanelangi ku nga ndla business ya lena because loko yi cheka vanhu va likwa loko va approve maako va cheka swilo swo karhi leswi va fanelaka va approve ku va na swona like swo fana na titoilete na ku ndhawu yi basini yi na khishi swo fana sweswiya maswisi so ako luwa loko va nga ha approve wu pfuxa ti-business ya mina ya byana ni endla yini hi miako luwa because i loss ka mina tanihi n'winyi wa business because tama loko hi implementa milawu hi fanele hi languta na timhaka ta ku ri community a yi lose na vanhu lava ni tirhaka na vona lava nga ku kumeni ka mali ya ku kota ku hlayisa mindyangu ya vona na vona va fanele va ndlisa ku yini because loko mi ri na business ya tavern mi nga va mi ri na vatirhi vo ringana vo ma-6 vanhu lava va 6 va ya kwini ako ku endleka yini ma swisisa na swi twisisa kambe mi marito man'wana na n'we mi henhla ku milawu leyi yo vekeriwa njhe ku pima ku yi ngo honisiwa a yi la ku sivela swin'wana kumbe yi la ku mi sirhelela ka swin'wana okay fambile mi luya Mhani Manganyi mi n'wi hlamula njhani ku ri kumbe mina loko malanga miyingiseri ni hlamusele kahle ni ku kusuka sweswi ku fika hi ti 31 ta July hi ri vanhu a va yi ku converteni lembe hinkwaro khalanga n'we mi tshama mi ku ni la ku vona hi swona ku loko langisense leyi yi expire va ta ni endla yini langisense yi to expire ivi mi nga ha ri na yona hi mi nyika nkarhi wa ku n'wina swilo swi famba mi ya pfuxeta loko swi nga ha koteki ku layisense mi tlhela mi yi kuma laha a hi ndzhwalo wa ndzawulo i ndzhwalo wa n'wina ku mi ta vona ku ri n'wina mi ta swi endlisa ku yini swi fana na sweswi khalanga loko n'wina mo tavern yi le kusuhani na xikolo loko ri ku sungule tavern ya rhasa hi lava ku yi suka laya swi vula ku fanele mi nyika n'winyi wa tavern mali ya ku a suka a ka kun'wana mara hina sweswo hi ri hi mi nyika nkarhi mi nyika lembe ya ku cincana okay kwala ka miako ke loko se mi nga ha wu approve ku ve a ku sungule na a mi wu approvile ku cinca yi khalanga a ku cinci nchumu hina hi ri cincani convertani sweswi loko ako u nga ha ri ku tirheni hina a swi ha lavi hina hi mhaka ya ku hi mi nyike chance ya ku lunghisani timhaka ta n'wina loko n'we mi nga lunghisi khalanga swa muako loko wa sala wu endlisa ku yini kumbe wa sala wu ri ndlopfu yo basa kumbe wu endlisa ku yini a hina hi tivi swona hina hi ri cincani khalanga ku mi ya sala mi swi endlisa ku yini hina a hi nge swi tivi ene a hi nge teki malunghelo ya ku hi fanele hi mi compensate a hi swona swi a hi hetiseleni loko vanhu va lava vuxokoxoko ku la ku tiva kumbe ku landzelerisa leswi va nga tsandzeka ku swi landzelerisa la moyeni wa hina mi nga va tsundzuxa ku va famba hi ndlela yihi khalanga hina hi nga va tsundzuxa ku loko ri ku a va swi twangi hinkwaswo tiofisi ta hina laha amopani district office ti tshama ti pfulekile ku kuma vuxokoxoko na le maphorisa ku na maphorisa ku na ofisi leyi va dilanaka na timhaka ta likha ntsena va tshama va ri koho mara na tinambara ta le tinyongeni ti tshama ti ri koho na le hala ka hala liya loyi a nga ku yi landzeleriseni wa xipikitere ni nga va nyika yona leswaku hi ta kuma vuxokoxoko kumbe hi ta kuma vumbhoni lebyi hi nga ku byi lavini hi ta kota ku yisa mhaka leyi emahlweni a ni tivi leswaku mi nga ni pfumelela ku ni va nyika nambara ya lowu levembe a nga dilaka na le ka halala ya ka halala no hleketa ku se yi tshamisekile mani yi tshamisekile kambe a no vulela ka
ka timhaka ta swimhaka ta swa byala hi ku angarhela hi ndlela leyi. no tihofisi ta hina ti pfulekini na ku hina hi ri ti-liquor inspectors hi tala ku va na ti-meeting na ti-license holders. Okay. loro information yo tala yi va kona na le ka community hi tala ku va na xivijo. Se loko hi va vitana vanhu a xivijiweni khalanga kombela ku a va kona va ta kota ku kuma vuxokoxoko lebyintshwa. Ni mi khenseli swinene mani khenseli ku va mi kote ku fika ku tiya ku engeta. Ni khense ngopfu hlayisekana. Inkomo. Sweswo mi ngisoro Mngana Lone FM nangona ka humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa. Mina ni Khalanga Pet Mathebula kusuka studio 1 Agyani khenseli Patrick Shai khenseli Busisiwe Gala hi famba swin'we eka nhlekani wa siku ra namuntlha a hi veni na nongora kolona kambe mundzuku kusuka a studio 13 handle ka sweswo vana na siku leri ni mi tiphina hi ku yingisela Mngana Lone nani ri nongonoko dzumba na mina wo landzela na Ike Ngoveni tata.